الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo, Palembang. Hari ini Senin 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Agil Muzawir SPD dan imam dipimpin oleh Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Habib. Dilanjutkan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Hasyir Ibnu Athaillah dengan pembahasan kitab tafsir Al-Ahkam. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami bahkan para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harapnya melumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Luruskan dan rapatkan shaf. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Lillahi ta'ala karim. Sunni fardhu maghribi thalatha rak'atain. Ada imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Muslimah wa mu'minah. Inna salati wa nusuki wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul mubarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barakta ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nastaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi
ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود إلى ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم ويحيطون بشيء إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 سبحان الله. سبحان الله 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 بحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته بالحفاظ الكرام خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني أبو يا سيد محمد نبي الملك الحسن وصوله قراعهم وكيه راس الصديق حافظ وكيه دهلان سعد كنديس وكيه شزيز مصطفى وكيه جادلن علي وكيه جدن سكري وكيه أحمد توفيق مستوري بسم الله خصوصا سيد الحفاظ الكرام كيه كياغوس أحمد نواوي دنجي الحافظ كياغوس دنجي كماس جنيدي أزهري الحافظ كماس أزهري نغني وكيه هجي مدرس وكيه هجي حسني تمرين مدني والحبيب حسن بن جعفر السقاف والحبيب مبزل بن فؤاد المسوى حبيب مهدي بن محمد شهاب كلهم جميعا وجميع المسلمين والمسلمات ولكل نية صالحة وعلنا وسلفون الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita ini menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jelas dengan mengajarkannya ilmu agama dan dengan mengajak mereka kepada ketaatan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di sini mementingkan diri kita terlebih dahulu, baru keluarga kita. Kenapa? Kalau kita masih belum bisa menjaga diri kita, bagaimana kita ingin menjaga orang lain? Orang yang sedang tenggelam, kalau dia tidak bisa berenang, belum bisa masyarakat warga Indonesia menjaga dirinya sendiri, istrinya sendiri dan anaknya sendiri. Ini akan menjadi masyarakat yang bertakwa. Karena ini adalah kewajiban masing-masing seorang ayah. Karena seorang ayah, terkhusus seorang ayah, ini memiliki hak kepada anak-anaknya. Sebelum kita ingin anak-anak kita berbakti, kata Rasulullah SAW, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada ayah, kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berimbal balik balasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan berbakti kepada kalian. Maka seorang ayah akan dipertanyakan nanti tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, tentang istrinya, tentang pembantu yang ada di rumahnya. Jangan sampai kita membiarkan anak kita tidak sholat. Jadi biasanya di rumah kita ada orang yang tidak sholat, atau anak-anak kita yang perempuan tidak memakai jilbab, tidak menutup aurat. Yang mana pendidikan Islam ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dari sejak dini, sehingga apa? Sehingga ketika seorang anak lahir azankan di tengah kanannya dan iqamatkan di telinga kirinya. Nah, di sini supaya apa? Supaya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dari sejak dini, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat yang akan pertama kali ditanya, tidak akan banyak yang dijaga, banyak wasilah-wasilah yang harus kita lewati, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam membuka pintunya kapanpun kita mau, tinggal kita mau atau tidak. Melaksanakan wudhu, kemudian sebuah rakaat kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan memberikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala malu mengembalikan kedua tangan seorang hamba yang mengangkat tangannya dalam keadaan kosong. Innallaha hayyun karim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mulia, maha dermawan, dan Allah itu maha malu. An yarudda abdahu an yarudda yadaihi sifra. Allah Subhanahu wa taala malu ketika mengembalikan kedua tangan seorang hamba yang telah Haman, Korun memiliki kerajaan, memiliki harta kekayaan, tapi apakah itu bermanfaat bagi mereka? Tidak, sangat tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak memiliki keimanan, tidak memiliki hati Fir'aun dalam hati Korun, hidup seperti sedia kala. Jadi orang-orang kafir ini tidak lagi ingin memerangi kita dengan perang secara terang-terangan, tapi mereka mulai merusak moral. Moral siapa dulu yang dirusak oleh orang kafir? Orang kafir tahu seorang imam yang hebat ini lahir dari perempuan Syafi'i, lahir bukan dari perempuan biasa. Imam Hambali, Maliki, semua imam-imam, semua para ustadz, semua ulama, kalangan ulama habaib kita
itu mereka tidak lahir dari perut perempuan biasa. Seorang anak yang soleh terlahir dari rahim ibu yang soleh. Maka benteng pertama yang harus dihancurkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam ini adalah perempuannya. Maka ia rusak perempuan yang ada dimanapun di suatu negeri. Ia jadikan propaganda seolah-olah ada sesuatu yang lebih penting daripada keluarga. Ia rusak lewat moralnya, lewat mentalnya, lewat sosial media. Dengan apa? Dengan hak asasi manusia. Perempuan boleh seperti laki-laki. Dia Dia ingin merusak yang pertama kali. Yang benteng Islam ini adalah dari wanita. Wanita sudah rusak, dia tidak bisa lagi menjaga anak-anaknya, tidak bisa lagi menjaga keluarganya, tidak bisa lagi dengan aturan, dengan agama ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka harus kita perhatikan. Kita bila kita seorang ayah, maka kita perhatikan istri kita bagaimana, anak perempuan kita terkhusus bagaimana sholatnya. Karena perempuan ini mudah, kalau sudah menjadi istri, perempuan ini mudah dengan ridhonya suami. Kalau kita menjadi suami, ya permudahlah istri kita untuk masuk surga dengan apa? Dengan kita ridhoi sifat-sifatnya. Selagi apa kata Rasulullah, seandainya istrimu itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan dia jalankan, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menjadikan dia ahli surga. Jadi kalau 5 waktunya sudah semuanya meninggalkan kita kecuali amal kita. Termasuk yang bisa mensyafaati kita ada satu surat namanya surat Al-Mulk. Bahkan diceritakan adanya, tapi dia rajin baca surat Al-Mulk sehingga pada waktu itu ketika malaikat Mungkar Nakir dan malaikat yang lain ingin memberinya hukuman, datanglah surat Al-Mulk tadi. Kemudian kata malaikat Mungkar Nakir, kenapa kau datang ke sini? Dia ini sudah banyak dosanya dan harus kata surat Al-Mulk, aku adalah surat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga hamba ini karena dia selalu ketika dia hidup. Maka di situ termasuk kalau kita ingin teman. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo, Palembang. Hari ini Senin 1 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan 25 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Akil Muzawir SPD dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Kemas Abdurrahman Huzaifi Al-Hafidh. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai.
Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus masjid Sultan Mahmud Badharuddin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis salah. Yarhamukumullah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Lillahi ta'ala karim. Salli fardhan li syai'in barakatan mustafa. Ada lima lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على